Many exams. Yet it's in my Niakasa member. Radiado me who you ever do. I couldn't tempt any bread. Polena. Yet it's in my Niakasa member. So we I inquire that room of whom it does. Do you for it? It's in my judge, Niakasa Pocobra. Sending your member, my Brampanom. I na judge in Clefrin Kranzaba. Said ye say, Yachia pa. And Kranza the old TV no. TV bien woman eka sompangwa sanity systematic ne yenua bema the way producer we cry am refin judge systematic why aye na bra ba ko kan ya na aha ya chia mo papa ya ko ne mam guo nyina so no ya chia mo moduma na nche no bi di na hotwe bo ho ya ko position pa judge se de ni blend ye na se me ha okra wo wa dawro ma de hot asema aye ko ene ye papa Bia baba chiaye asem ketewa obeboa yen enye obi aseye papa osofu bawia thank you na papa radia sumdwe nkan acho nkan so yo na radi twadwume mutisen isadum amade achi osofu bawia ni we na kronfom felia kobu na solidan ko sa ne niema no enso da so ginam sense of maame ne asore man so we isadum ene oso obeboa ya me atete ma no nti ene minim se obi abe nhira papa ne da se enopai nso da wase yo ebusuafo na na kweko obapa Christy Barbara Asare Ando Jennifer Opoku Kendeidi Danieli Ajei ane ena Trinebo Akodria Desmond Ajei enso aba September 2 to Prince Yebo Champon Yedamasipa the Saints enso ha mamia bajesiwa Dublin enso ha Ima Salami Nicholas Asante enso ha enafe Gloria Miller enso ha Biba Ernestina enso jinem Vidensia Nana Yema Sapona na good afternoon medofo o UK nyamishra no na brache the only line so but o monitor di for the wato shoe a de bre won ono so London brache nyamishra wonum papa ebusuafo ene ye ba besua de say yeti wo ya wa afoi se BBC a eyesi ye dwane se bibi be si ewa wade nimu ese ye dwanija wo ese wo dwanija wo beta half no ana ese wo tran na no na ye besua de afa maami bi efre no Priscilla oni ni ku efre na Aquila omunyina e wo Bible num anti wo pese wo sua Priscilla ni Aquila ho asem a wo be ko Acts 18:24 to 26 asomafo ententem fa wo Bible na enko Acts asomafo sem no na yerhase we titi na wotumi wonhu ba bia me no nam no Acts 18 24 to 26 was why it would you d4 would you ever free 23 nimpo na 24 na jutani BR the dindi Apollo wo no Alexandra onipa na no atie na wo ye den twiro asem no mu ba efiso oyi na wo kyerɛkyerɛ no Awurade kwan so na wo ye den kronkron nti okasai na wo kyerɛkyerɛ Yesu Kristo ho asem yie nso Yohane Nkuto nso Yohane Asubo Nkuto na onim di free ase di kodru kasa hyiadem na Priscilla ni Aquila te no ofa no ba won chen na okyerɛ no onyankopɔn akwan pepepe papa Aquila one ne ye Priscilla difo na omuti Italy omi ye Jewfo a na omuti Italy na satam no Italy emperor bi o ne efre no Claudius and I was said decree. Do you forget to be a decree out there?
Ye would a day. Was said the creatures was semra bitu was say. Okay. Jew phone in Uncle Mukru. I think it's a bracket. And brackety. Tiama Priscilla. And in the coup papa Aquila. Ba Corinth. There's your crew. Corinth. Nanomu Yobia. Omonene tent. Toronto. Near Corinth. Tomoba ono. Aquila ne Priscilla omonene tent. Satan Apostle Paul. And so Corinth, on also new tent, Tinetet Wakohu, Ebusia phobia, no then who poor woman. Tiomotana 1.5 year, and a post Nadium 2 ho, echo, Efisu. Okay. Nana, who can carry Bible history, Priscilla Nikum Aquila, not you from power couple. Because na Oma wadieno, Omdinya Misro, and a worry. And now a tuko brano. Emma papa Aquila Japadia now be free in sa. Now so Bible say Priscilla Jinai. So ba and the ahoye. Akomapa. Do nikum dinechi momu ye nyame adwuma kopem se onyame titi wo mumu. De yebusa ne se. Si eni ye wura no wo ho. Nesa ho kire ba ye begina na ye bedwame. Therefore, and near maybe wa ye worry and Yankopon the shaky the foundation of the marriage. A been say, ya worry, may worry, Quabre Boa won't yari. Depi, ya worry, ya wabbing accident when your spanner called problem to wakadem. Say ya wo bana na beman, Majina and Amikame. And we are one. Say a worry now yet the fool whoopee to Aquila. Yeah. Now who's can only men now be free, sir. Majina ho and now meko. Say a worry na a war emu. A soft point to me na. One try walk what would I know? Near Pamon Tadia to match and Qualabi. Nasa than Yakoyu Muti, near Doma Sala begin now. Or background anymore, she has a bearman and say, oh, which day. Now, Miss That, say, Yena Sianaka, me warm a capa. And I'm in pub where she fast, so you call me fee. Na, Yadwama Basana say, Papano, oh, see. Sanya mano Nyankopon de sheki awadeni na so se mo betimi agina because simple eti se asembe to mi wo obema oba obekwa na obegina na obeko ene de ne hu agenda be ne de kwa awade no me kor me maami aka kire me se me nkonkojimi se de me de nkojimi na menware no eti ade ahokire ba obetwane kwasem adwuma sey a oba betwane Nonkumu cry wom. Obi no obi di agro no oben bebra no open ho bibi. Ne kwasem. Ebusha yen kutan dem raisia na yate asim. Ti se pese. Ye nyame ni mu adom. Wawade mu. Esua maame Priscilla. Eni ni ku Aquila. Kenjen. Numusio. Eye akaline. Ewi mu nye. Ewi abo. Isi ni pedia. Magnesium potassium. Ewom. Ewo kanjen akala pedia no ma wanka sa tunu se bibi ekoyie ma. Uyo bia wo hard burns. Eno ne ye nom. Bomoden asa obeje odie de bia me ba. Sister nom ne de na wo nom wo so de. Eni ebuso ne nyina emfa bi nkofi. Fa wo phone no anafa bi pa. Gi number no ne beboa wo. 024 144 9191. Leicester Ghana amwase be ma to bi koma yere no mo abaso papa say we ko fie no kra ya sanitary pad kama de koma yere say extra long to and I say heavy flow the flow bebrebe no benya bi pepe ho ani mo ase be ma wa hu die nsem wo bra wo chima ni mu no de ba so no so no obenya 0302 235 295 your gate ya baby out 24 start you wow. Give us P capsules. No bi. Bema udu simen na tinkaja. Bema no. Sa wati ye guano kawa. Bema ni su. Uhusu ya chine. So.
ojo so a Givers. ya wom e pacho no no afa Givers co capsules no ne ye no ofisi ya wo ya na boa ye okopuma wo to ayamutim itimeyi no ne ye be no mustase ko any P capsules no ye fa bom na aboa ye na boa ma results na ye tentem Givers heba mesha malaria typhoid joints onimu atso na immune booster oba rashes around vaginal orifice enye oba no sawati agu chanchan enhim cry ibo modern so obeje wo de afei esufita egu osifa Givers GC mesha and capsules no so bom now the ho aseda ebebre 0543222470 Union Group of Companies and be and the kwasem passport a Canadian visa enyasem keto Miami di menu ntwu ni crofo dia o de be kire yen pese wo ko Canada pese wo ko UK pese wo ko Germany pese wo ko Australia wo be je asase wo be to asase wo be passport wo be best ya waso Top Martin Complex. Frey 0508 584 427. Abbey Shop. Abim Pradie. Plot 17. You will go. Imrom. You will silver. You will see. You will near. Engagement in wedding drinks. Kawa. 0598 585 219. Way Boris B. And Papa. Me pacho. Dear. We bema uyo ba akono na makwa bia onye bi na watimi dia ye diane we ya halal gramonia kuniti wo hwi asuro bi 0544444453 Boris B na proudly efie akoko sanity express group me kwa bruchi ni ya omonso ebo ye wodin so ko sia de passport IELTS visa fail Canada UK Australia New Zealand Germany obetwa ticket amount come on one use kabia processing fee kitu express for would visa would sika wodi wo yi akura wo Ghana 02490000448 Joycam me boda so roofing system sifie nkofan chance fun bia oba be estimate amount come on you captain e Joycam 20 years warranty yes keto eso boda ne soma wa 20 years bibia ba ho a oba be ya ma warranty ni sana se akire edifo ojeji empopo ananu IPR self lock standard sheet hero tire yeko Joycam allozen accessories ni na e pre-color coat abrochiri self cleaning properties be wom no leakages no rusting kaswa Kumasi Techiman Sunyani Temale Boga Kumasi Sokobai Ampaba me Biamaso Kolenda ho Bonamani na what to me and from far 0540 125 Way piwak tripi garlic mesha uja no ho mojabroso usa ho ente hyew ye mojadro kama brayo mu ha woni pedua no kese amroso yesi ntinimu sano na ye utitiri ka ho ko pebi no ofura ye kutu no ne ye no ye tripi garlic mesha hyew pai tin ye kokoma obi fesra kwa enna ne wa chenchina freyen e was 0248 928 824 oboy ba me kwado oto menu Onsano na tayo tititi ene etuam ni kai betia yi entena se umoja broso ye adwuma kakra no abre utifa sutra zate de wani tutu egu so kwa ka wato fo o kivi mu hawo obre choka ho breke se powder de gunkwem eso shiem e wo kakra na wo de work mojare oba penfo ekum nipa o we de ka ho na mu etumi anya moja ba kodo dai pan 0249 761 508 Telecel Mrs. Sim Telecel Massim yes connect ye voda yes sim voda no kama ni ya dane ye ho ni ye kama akoni papu yisika ye boa metwadi ya fu udi sika eko different networks kama uni how yes ya meduma na yetiatia and the amount Telecel na connecting energies prophetess wabi dudu nyameche wabin baso onimde yade bi da so ka ho ebusuya toka to so bodua
ni tendua ni pan se won nane obi wi da so da e basa obi no woda abrochen kratasem ya de bi da so prophetess bomode so be free na me 05 35 89 76 99 05 35 89 76 99 D4 Judge Nes Nkomo na yedi ene emahi eno omni omu kunu krati baby na bibi ba na sese omu chua obedi be ma na chi obeka se ko me ko me ma me ko ba boy bi 26 December mi refida okaka na motachi man ose of mame mato ponchi ama me yere me ye driver me kwaba me ba nwumre na ponchi ni boduase wane atonso pra duana sia me nu adwo abawa na anu aduane me ko ya no sesa ne makotra ne ma me ho 26 December wo say yes afie na se no okache ni kuso nkoje flat wanye flat amanti obetwena so December 26 wo sa flat no ane my goodness o se of mame me de kom 26 afa na me ba hunu gali na maame baba ho 26 no di asem na ka kire no wuku wan ne bro nyabre wasisa wo ma ye ne ye kunu moti na ho kire ba na ye dwame ye se soko ne ma pe ye de pe ba bia de wo ye sisa ya brapo ye ma ho ye ehia ye ne no so ka Kristo su hu ne etumi ya Aquila ene Priscilla oda is a temple yet it's ma na yakasa kire mema so of mami me dance obi a ya sabe wo sumo onyankopon na me ka nkramofo kristofo ene wo mo aya wo mo sumo ye nananom edie bi ede ba de ena onyankopon aka afa aware ho ede ben ena wo ko wo sumnum no wonimu fa aware ho edie be so na wugira ya wo de ware wukunu anase wo yire wo de ahofe wo de odo anase wo de material things na just say na mu niama enu na wo hwe ye ne sika bi owo na de ware no enu nti ne sa na ma wo se nyina efri hono mu no na chese de be ntu na wugina na wo de aware na asaba konso ne se awariye mu ahokyere eba eno no nche se ewiase aba ewieye ene na amafo wo mu hwe sa sika ne nema bi enye odopote so ena wo mu gira ede ko awariye eno ntimpre bebre no ya na amanema aye basa ahokyere baka kra bia na obayi bo be ma yitiri so na so yankasa wode na ya awokọ no be ma no nko na sebesebi o won hwe abusua no wo ba ye se koye be ma seso boafo ento koye no koye ne seso boafo ana koye no koye bedi wa wodi anie wo bedi nko a ne obenya dem obusuafo nko a na wo dwere ho se ko ba ne sa no a ema aware no entumi enyina na ebie mu soso no edese ye hu ye se awade na ye ware no se ye tu ekwan no eye akwantu emfa woni bia na mu fra ya moba awade no amanie timi bam amanie bi ni wohia amanie bi ni yare amanie bi ni sebi okoye na wanya yafumu ade amanie bi no danso ne ye kan nyina ne se wonyankopon edrum pempenso bia wode nema bi eso ye hwe ema ye gidie se agina pintin wa awurade mu afese oba a wo ware bema se sane me ya me boso nyina se be wo abrabo mu a ese wo gire wo kurachi na wotimi bompaye na wo brown wase na wo de tanachi ema ne me nyina kwaso kama sana bema no so oba ne famo sura baya ese wo so ta wo ba nachi na so ne adema de ne yehu wo hia ba ya de ba ya na oba besia enebe ya stroke abai stroke de say atiete say etimi yankoda etimi yampanifo etimi yankokora eno to obi no okuru aware ne sesebesebi o me se me kan stroke ye no a wo ba besia etimi gya bema ewo edamu wo se me de bibia mfase on mama de mitimi ntena wo na watem no akwakom busu anya na obegya no edamu nia maniti obi ya wo yesa ewo bronu bi so ya mitimi emodi e ba ne sa no ne je se odo na ade ware ye ana se die be hu na hwe ya wode ware ye sa na mema ni bi nso tie ne yare ya
kwa be so fa so one modro wanye say chese nema bia ya emma wade nyina nko an ye yenhwe yie pesa wade no wonyakopon yese ye no wanye se ne se yenkodi de nko a wonworo baba enu ntia mo wedding cake no ya wonworo baba awo kire baba baba enu ntiri ya yento ye bo ase ne nya bibia mawurade wonyakopon no de ban obesiesie me da ase mame ni akasa kire mema me da ase so akwanya kesi a wode amami no kwasem ni se ye nyina na yetiefo nyina bedi adanse ye se na awade a ye wade yi ye ntimi nyina wa ho kire a aba awade ni ye mienu na ehia ye na ye se ye do ye ho ene akogina so dem na akoka ye ho ntam se wo wuo mu enkwam wo ye na obetena mafa wo se me dokunu wo so mafa wo se me do yire kopim se wo wuo ebetete ye ntam ba ye ne sane ma no enkoso wa awade mu se enya wade a na eniema bebre ekoso awade ani mu pe a ye bone kwa so a na yate ahwe fi se awade no ye hu se eya akwantuo so a wutu a wunnim ne eda wanim na wunnim ne wo fifi na anim de ba kopia wiye eti ya de atam bia ya ne ka se hu se wanyini sabe wo nyame mu nyansa e wanim de wo hu se wasiesie ho ansa na abawura awade mu a wawura mu fi se kwan a wutu a wunnim mu asam de emu nsam no eye bebrebe se wawade sesie na nyame mfa sa ma na ebi kura wukura konya accident na sa wo yira konya accident na bia oba ni ntimi nsori biem ana be ma no so ntimi nsori biem ye busa se ye mienu no ye betimi agina ana ehon na ye benya adamfo bi obetu ya futubone se we ya watofo mu die se de we bibia heda nko ye titisi akire na ye ma na se mema na so eti akire na sebe ene ma bone ensem fata e na ye na ye timi ya so ma sebe de ne ho aka no ehunu na ne kra ne ho hum nyina ewu wa bra watofo mu no enti emwa ma awade na ye wade no ahokyere aba no ye ntimi eni ahokyere nimu enyinam enkosi awieye na ye ka awo nso de ye wo bi ho kra na awade fo ni bi ho na o mawo na ebi akwala na kra ne ho atechima kakra ebi ayare bi na bibi ede ete saaba ehon na be ma no sometimes ana me ma na dey treat ma ne sa se oba akwo na ebi mu ka se bi ensuo ba na bibi ete sa afi na oba na ye ha na be ma na tuna jeje mu na afi no so ye dai na mo kire na anytime bia na e de haw ni amane aye dai abafie eti na de yesra ne se awade na ya kwantu onyame na aka ya bom eti o haw ni amane bia beba bia no yensom na yenhwe hu se nyame na aka ya de abom na sof maame e ka ahohoye ba be kwa me ate ase se ahohoye ye ma ya nimpa so abra ye tifie na ahoho kora besra ye titiru yen ma titiru ya na ye taye se bi kora be ma maame abesra yen at times ansumfo ni bi ho bo ba o mo che nanso ni chemu no yen hu nyansa ye ne wo mo be ye den e betena e bi kora na wote ni fie na asebe wote ni kurom na niema bi nya de nko yie no abeso ye mo yen hu nyansa asebio ye de ne ansofo no ye den e betena ma ye mpampam wo mo na ma ye ntrantram wo mo ni nyina no e ka awade hu bi abra wo kuna adwuma se no ba sinkete na yire ho na so ni mu e ma ni nyina na minim se wo gina e ma be ma ni so gina na omunya baabisi munyina munya baabisi a enya de a obonsam beba emu abeye ebese ne ma nti yenyina ne yemmompaye na yehunu ye ho se yenyini na ye manyame honhom emetena wade enim sof maame ida ase baba bewa ye ji ane kase ye tete ma no waje so se ne akasa kire mema ida ase ti ye tete ma akasa kire mema yo mamba jo me da ase yo metuma kan se na de odi asma ba pa asamo a metuma kan se wiase de e wo pa no kwasem na eno nso na ma asom wi nso nye dey ma wiase na duru be bia ya na enokore kan ya na akoye den enso timi ka de so ma akuro na akole su usua nunu nkuno emom kuro no wu na akola no ho ayede ato no esu de o ma me wu kura esu jai sa de enti amekasa ne se awade azese ekoso no enye wo hene nko ena sofo nyina yawade egu mo de yakura egu che obi a ma menka no kora nkyerɛ wo sɛ menye sofo nti metra enka sɛm a ɛyɛ atoro sɛm ɛdi entia ɛwɔ awade formula sɛ wo yɛ kristoni a sɛ wo yɛ bɛma sɛ wo yɛ ɔba ɛwɔ awade formula nyame de ma yɛ ɛno so kora enwa kora
usua gu utima just a minute ose oba do ukunu ba bro wase na be man so do yere tietia usua gu utima simple kra ba ya makwa ma ambrase ne ma ena wodo aba ba ya na du bre bi am ye be menti mun kase bi am ye be menti am ka nokore do bi ya na ye pese ye ten ne se ma wodo mara ansa na ambrase ba na sa na nyame twere no ose bro ho ase na ukunu nye den eno ambrase ne do don beba mo mama sese de akonya de mama ya me kasa kakra gina wo se sese nya adwuma ese nko na ma ni bidwane gya wo mukunu ena nye sabi ahokire binti na ma ba ma bisu gya na yere se ni die ni one fat awra wo sempa se wo no yira kopie dwom ba bi no wotetew wo na ukunu kopie dwom ba bi no wotetew ya ade bia ye disgrace papa metuma kan say yen guase de mama min ko babu makwa so fu de me ka say me ko babu mu kakra okin ka me busa mu a eye Proverbs 21 verse 9 asemi wo o say ebe tifit na ayesene wo ba o pentokwa wa asemi mu odu ba o ba bi kura de o say akwawe so esa wo ukunu be pie ba kasafo o pentokwa ndi o mafie no aka bonten because don't wi na ni je ho che so ba fie na o meto ade papa enti awonkyere de nkanka awonkyere nyame kan ne se ye no me yira de na je se me yira ni mo obi a na yiri nyam otintasuo nti watu afiri ba bi wote ne yiri nyim o otintasuo nti watu afiri ba bi a wote aware we nya de betima ye ba wono so ne wonam se wo nam nya onwa de bi kro nya no ade ye wo mam nya o ma nya de so oba ne be wo kra ho na de ntokwa na be den oba ne be nyim na ho na de ntokwa be ba enti ma asam a wo de amba ya ni mu na edi nyame ya ni mu ni ena awade a ebu animu nso eno so eden nyame so wota awade guo ba yen so awade achiwade ne ye wota awade guo woti ena ade bi e wodi bi azu bi asida enti se ko ba se wo ye be ma no aware o yire yare wotima tam na koma na busuafo se abusua na emum enye den enhwe wo ba no mi hu awade na wa mo wa hu minim papa bi a na se wu ya omukaye wade a ensofo no kansa awade fo omo wade fi omo ema me ensa omo nya den omo bedi omo odwan na sa abede 2 million ani ni wada roma ema na ni sia ye no moti ase mo anti ma ankonsident so obede ni du ya ma amne dampam no ba ko se ne yira bondu ya ba ko se ne yiri mu no ba ko se so oni adwuma nti enya de a omo beye enti bra wase awuo a wo yiri mu dadada no eye na se na agoguna ni mase we nyina na kire se wonu ukurutie no ana wonu yire tie no wa anya den wa mfa ni die ni na ntra ibedu we obeyi wa ma we beda na wa emfa wa guo ma obedu fi ana ba ko buofo no ba ko pakre ni enti ma me e wo se ye kasa kire ye ho okenka titles broni ne kana brofo na be kan titles na tito okenka wo se akokora moni na o number 1 so na munya da jin kasa nkire me maba ne mrantie no matimi anya adwempa de akwa wade no mu de ayo mu fie yi no kwasem ma me ne abra no transfer me yetunofo dabi ene ya me be ya akora bi ba me wompa bo o yale na ne ma me no de ne bre me ti ya wade bi oba wompa bo school mu SS3 ene o baba ya kitwa bi di na jimbuza na ne mbra obi ono yale obeja yale ayale we na so wan say mu na na say ne ro manya topic pa me kwa kwa mi azuma kan sumba kola kitwo ya wo SS3 o yale no me ma omu tie mi omu ba so ne ombo hu de meke ni president we sa we what dey be pa yale se ye be para akola we ogodo aware ase a de kwatroma enti ye se de akoso aware mu no de se nyame amam ne ye nso nyame be me nso nyame oba nso nyame a aware guo no de kwa na ye de ekoso te awade hu yamobo yo papa ye nwie wo be sole amema de wakira kwan no wa kire ba bi asole no wo se de ewe ebre nyame de wo ye adwuma no na obi pese obechia wo nso a waba therefore my relance for you na wa be meda betrase na oni nkura ntia wa eda ye ma wonya na ne ni bre kura de bia wo de wa share ibru no ada o kala ni blue ana blue and white ma o mani mejina wo nchen na ati fom hwe wo sindi jina Savia nso nyina ye mai mu amadi ye chiache nkura we no mo maame kwa wo so akọwo a wakọwu ya
na mo papa nso awuo na wo mo papa nua your friend no head agye ni mebu aten o presiding header Church of Pentecost baby any land so agye nkuraja pade nyina afiri wo mo nsem me nkurada da mutom ye de asem no ama lawyers header akosisen mama mode ye call lawyer no senaka o se on papa no go be so ye o sisi ni fi akra na o man kwan ya koma ko 17 okay ono so aba 13 nti lawyer ni say senate scan 250 million enya ni dia nti won family nkwara no afa ya bobo ya nso abobo ya no mo de ya adwuma ma akonya azenta ko di police station nsem nti enyo so be ma na to abobo ya no nti ana Sahima bank akonta no sevu ho se on je onim se sevu ho nti me lawyer mi no ko obi akwa ekohwe yekoye no mo siska ho nti lawyer ni se saade asem no opese ni na wotwe no oji asem nyina bua nti o kansa no onye ade echiye no ade echiye ma yaba no na o ma committee for ba mo fa asem ho se no yare nti wonya kwamba eje ni boati ade ni boati so yare wonya kwamba maka bibia wi o de nkra ne niam ye beje no ai beje no so ma na me lawyer se onje on kan hwinkyere no nti ye de yemra nti ye ba ye no na lawyer se o mo se o peso de asem ni di agoro nti ye hono pe ba bia high court ho nti o se o na ye lawyer na nipa na o konje Jesus ka de be no hana asem na ko si nti na ya ko file bibia na ya asem na ko court ti ma ko file se lawyer se yemra nti fra na ya mo ko na mo de ye ko ba bia ni yoso high court na se lawyer ne be free Kumasi na waba eti se aka ehonwa a lawyer no ye de beto fuel amano na wod wa beginem ege ni mu poatin eda enje say ede na moka Cindy oni Sylvia de na moka kire tiefo monka sana yensole yenya mokwan na mokolo ya ho pacho ne ka kire tiefo nyina kasegu mai kinimante pacho ne ka kire tiefo nyina ne say slow bibia so nya yemwa na se ba bia asem na kwakodu na ye denti ehia mu nyina moa yo Cindy kabi ka kire tiefo so mumbu kasewura na utu wa no de ne ye ka kire tiefo so mumbu aye die di mpo ebo ye mumbu aye yo ya konde eda enti osofo jeze no mu free lawyer ho a ene ebe hu dapotia ye be frasem no se yamla na nye bibia na ya fanko yo ene me se madaji monko arefonso ye madom na bibia ba ye be frem no ye de amam why na men kam yo di for ye tete mawo na ya kasa kire memma ene topic ne so emodu na se ne ma we nyina obabrum si ntimi nwurem enko akiri ndo siko efa aware a ewo babrum akire bobre ni nyame ensohwe a ewo mu we nyina kire se wo wale na obetima pass Kristo ahini ni mu a we nyina so ka ho because Kristo na esha wade it is a Kristo esha wade na se exams bi wo no ntima pass ya eno so nche se obetimi ni Yakopon akokasa nti yenhwe ye maame ni mo mosisuo kanene de ye maame fo ni di so e ma memre ntime ni so nti ye memma toda na ifili wo ho ba ne memma bi so astarte na yiri yade a obokwa to because na say ye show yi maami betina he so je ne ba man yiri ya lo se me yes me hwe maami se ngaw thank you eti memma binum this time member bi so start yes adwuma no e be se pass Kristo aware na wode maaye no yensua ne mebi na yemfa mra ka we ka asofo ana wo se nya san kyerɛkyerɛ wei ba ye gya to na de wo nya sofo ya kyerɛkyerɛ se me kyerɛkyerɛ ayo papa ba wo aso kyerɛkyerɛ pa ni kwasem je de we papa ba ya me kɔ na ase a me meyire so wonti ye besire ne nya kwankyerɛ ya to we me ba behwe ada o judge me daddy come ni baji o me jeja ba o daddy come preach no me how many say yeah onti ye besre ye ncheche ye hu abatan ye wo fa mu no enfe bi ntete wo ba
se wo kwa koprisika koprisie kopreje padie oyale adwane na medie menya hwe yemfa wen kwa wale wudi agro oba no ne sie ntua na ni bo sane sie ntua na ni bo because wudi bibia se na adwem enti dama so why smart enti wudi se na yire no etifie no omwa se odi ne be ko wie pa enti won so be pra no fa no adwen o fa no adwen enti yenkyire mofra no emofra na wodi enye omunu masabon omunu ye nkoye omu ya kwadwiro omuntimi si obune mapante no obetogu isi a na wasakoto from bia obedimande afri ebema ho na odimande samle no oyale a obeda hwe no nti yebesere wenye bema nko na nye obanko emma ni mema yensua oyire yale a twantomasi wasene hwe oyire krokro no dada no kasem papa kire no dinini soni mu kodwale no na abofra bia obetra no mo so odwa na yira na yira dwa na jani small boy you was so sin the girlfriend guy enya no yeka wo yiri ya onyankopon mo wale no na makabum se wale fo nyame di won dance no enu ho asem no yeka na wale go de ejaje ka se yeka dia ene yeka yekwa na yedi kan nyame fio wadi nyankopon krakase eti yebesere yentu ye hofo emwa yen se de be ya Kristo azam se na wo ye no yenim kogu ase na yen konkotofom eti yebese oba buo kunu ahoche bi ba buo no na dwuma se ya tanachi minimo ba bi a obobusia sa mani kunu eyeye na ne kunu doje no se bra me na bobusia no besa so mo ahwiase eno no asaso ye ya no sa ahwiase afuna be ma ne be paache o be paache o de ade na eba eno so de mintimi o de mintimi mesre be ma so be bowa hunu nyansa ne ta ohiri nachi se oba se be mebo wa hunu nyansa ne ta ukrochi ne mfa ni monyamla Kristo yenem me das judge yenso ye das difo judge ye tete ma de wantie bidi a no ayo ebe boa o papa na me ni kan ye manu a ya omudi ya chi o Facebook dudu wona ase segment yi omani chi ho no mu sua de papa titru ajo Shrafina wonderful o Germany o of mame ya tete ma aboa me papa na me ba wonam sadin Germany isa no mesre da ko wonam over Germany mesra o mesra ye ni yo wonam ko kwam ne so for pause ya besra ye wate PSC area o mame me chiao pa radin shraw eni adwumaso a wo boma o ma no ne akosia bakwadwo Lawson doctor no 25 years simua na wabo adwuma agi abaso body man cast edigi delay man dey judge first mommy Dr. Lawson or been to delay my capsules no nimude aboa mema papa bi mo matimi agina so ache di aboa dwuma mo yere mo ato doctor abona baso mo agi mo abaso body e kura say gonorrhea sufita bi gu wo oba infection watinka na de odi fem na woni atinka na de odi nom ifo ni oba woni atinka tia sister woni oba woni atinka tia edura mrepe no wahye da mu na asema enye ntokwa because when Mr. One beda sir eti yesre eti patinka na loss Dr. Lawson be is how you free am say pressure stroke cholesterol jaundice brain how na borakeo baby eton robia loss you pay ubenya bi 0248 619 999 Ghana Growth adwuma wo krum wo so de ane se wedding fie no de fa phone no opemedua sanu de fa open no agri business G number any TV at nguma shuma 0308 255 775 time TIME Kama no ne malaria nti a big channel osumi bia wo gina sabia omo ye shilema to shile ntumi ni di na time be dia no ya ne ja time eno na etun sa wase bropete mampele krodo so ade sa ensa obema bi wo wa woni ni wura dem pe obo apa no wadum kane a ase honye e krodo an be ma ho e krodo an be ma ho seti ni ti bomode na tobi command time 0244 417 ada brand pada ni wani abewe me nwa ade kuratu na abewe me nwa ne ase obi abo uchemso se de ore me na se yabo uchemso
na na otibuto mu ai na na de kro ntumi ntun sa dabi kan ye ba akora be mia mo anka me pa cho judgment me judgment osin examination osinye ubesi wonum bon gold tutu silver ekeka osinwa ye beye ko friend sibo grass na kiss me quick mo obeshe brace me kiss oba o osini to ko dem obefele ama wo ya wo ya ye beboa bomoden ye kuma se abripo dental clinic ai total felicity kama ejima magazine what make ngwa kofodua ne takra den so ejinem 0598 405674 Spanish 3 combined and draw way the mesrewo yen ye Spanish jingo capsules ko pe no anti aging na wosisi no bema wadwena ye twuma onipadua no wadwene be ye twuma ebisisi obi wo krade kra na osa na we fi no hwe wadroni funkura oda wo beda osefo no we na face Spanish garlic mixture kama onaya umia na tom low pressure high blood pressure halitosis brayomu hawo wonum so na jaria na wudju nsam wudi bread Spanish garlic mixture wudi ju ho Colinac Daniel Bafredi Mens Miss 0266 114 111 Dank Natural Health Care petit number 2 was specialize ka ho or the Dank Phytocare or the baboa goku obetu jana ya moja wo wona mana wutu na wutiem na ho metie di fo nam kro na turum keka wo na wo bo se bi wa otia ko na so ya odofo so anye yi ti esre obi a wakeka shi omode kwaje Dank Phytocare ni bi Dank Vino ayamutim any cocoa Dank Antimo X malaria Dank Gastrocare any Vita why ya na wo fo kutu any kutu wudi se wudi ya nyam enko digestion ni adwuma kanko pebinom and Dank Procare sisi yade and baboa na o package ni die enika your page number 2 your Ben City Life Hybrid School no 0244 01755 ebusunya yetete ma yemfa sima nan emfa course eno achi perfect skin for 150 mobetras 0551931931 0548931931 yetete ma se wadi achia ene wasua de pa se wanye late na se wudi achi nko adea ene no wasua de sanse na wade aye wade no obi ade na agenda ena wade ba ti akwese wodo kan no ni wo nanso no yo say ye betumi aboye homoden na yesua ye maame Priscilla ene ni ko Aquila wo musuba benti Apostle Paul no monante ye nyame adwuma ware wo Kristo mu ubeye nshira na wankasa nso wasum ebedwo ti hello ade obedi ho agro papa bewa ai wachiri kwan no baby asoro no wo no na o telephone number ayo kemi ampeke kwen hello one hello papa bewa baby awasole no na fa o kira kwa ni tudwana mamba cho medasi sofu bewu asore baby ame wo ye asore di the same asore di Faith Bible Prayer Ministry simple me pa cho ye wo abu akwase passe so be so we sofu bewu ukuada ena me trase ye kanse ya wada na yi say my empabo wi ena me de bai me dance because of workers inti said you be abayadwuma ye ni a obetima ba ne mabaye den abedin komonti me dance me transfer no passes but Sunday there church service am say obia etimi ye den baby you o number the number is 0244 16 94 89 0244 16 94 89 89 so for be number auntie ye papa be srai
and they are inshira papa last year mama gift donko and no so be chia yen I am pay of friend you kokra wenya 88 o say no jo etina papa ebeja kwan na bibia tumi ay kama jo me ba jo perfect transe I will transfer my picking. Oh, perfect. Okay. Perfect. And I got 1 minute pay. 1 and 2. Hello? Hello? Pacho, baby, I'll cast free. Mr. Pacho, your friend is Sister David. If you feel Bugoso. Yes, you. I'm a Mama, what? Papa, our room. Then you echo our room. As I said, a man de so, a man de so. Omo komu ejuma krate ya omo tinye dem efi kokko kwatra wo ma mi na wane na wo ko ye no e kire fen afia ne fen ye si tu wo ma me ni wagia si ye na ka wo dom be ma enti se ya ye bi tu ku na ne se fi wo ko ni fi ta wane na se na ko ma mi ma me ko ye sira mo so se ba me sana te ma ne be tia mo mo ko ba ko na wane na so ni di se dia su be ye fan me da wane Oy man. Now to say. If I shall work on and their body near any day. And everybody in the Bama and then so Benadia when I'm a friend it's me yamam come. Any muni and I said the old body so no more this through a bibo and colestri. Was it then so Benadia Arabia had dream ye papa. I'm a mama for Benaria. Yeah, now Madame be your bio. And on one custom students were new better than Papa Unyao. What you say? I say, was only in that. Papa, who when you come on, who fe come, Bauman and so be say when you. There's a member of the Padiefe. Nankin just say, Pan just say, ye, Jaharano. And in there, telling the Yatron until you heard never been queer, and town sana, intimacy, you know. And it is a perfect skin and body therapy, and I drink coming. Yet, some mammy for. And answer Papa for is Papa for you be napping so baby. So when your name so bang, what Paul, whom what saying could be among your name so bang. Now, be a ubi treating dear any perfect skin and body therapy. Perfect skin and body therapy. Hona oba, I'm here treating name so bang in hiding. I'm managing ako. T. Yes, be a mount, put the big can walk with your use ye treat your mount. I'm a denying ako. Come on. Baby a debia, I won't say when nim or baby. So ben wouldn't be bra perfect skin and body therapy. A number bit my fraying a 055 3312 911 055 3312 911 and the American number they say my Dominica current me we are framing and also bit my friend 0272 4535 35 0272 453535 and 0247 300 747 0247 300 747 you will osu akwaje park our cra obekumase ha techman for no amhwe bebe if brown have na sefo ina mo de kumase ye oboshen Abraham Junction mo so amo water crade na important so water crade Keten Junction hona mo ba amanen so obeni na ye treat am be atime akọ amount enye na nso ben ku na ye wo ho wo wonya stretch marks na nso ben na stretch marks last me catch us enima mienu ade ba akọ ana mienu pe na timi de ba mu de dimu pa kane ene wo awapo ho ama wo wedie no wo outer layer no atimi abrichi na atimi asay no eno sa na ma otimi nya na nso ben ana stretch marks entihwe ye na se wo paw ho ana wo susu aden apo ho se de be ya wonya na nso ben na stretch marks de wo ba ye de bi twitter mo ne mo be ji usika answer enti se wonya stretch marks ewo ho na stretch marks no etimi ekọ yentimi into stretch marks na se ema there is stretch marks na free skin ni mana to body ni mu dia ba bi ba akọpe ehọ ne perfect skin and body therapy de bia me catch us yemfa enduro nkwa bontin enkoton into to no bi adobi ba say stretch marks aduro free perfect skin body therapy obwa and sanity yende so bi tu anomo abaya so ya ha yankasa den atimi ahwe kama ma bi bia akọ enti stretch marks no emfa won emfia adi emfa won how long ago ho oba perfect skin and body therapy ibetimi agima kama o fire number na e wokasa fidie na se na obetimi ahwehwe nkomo na yetimi aboa kama afi de ho biem eye kutwa
and as a scar, obo why any surgery, obo why be a surgery kwampo no akasa wa prabi na atima mananya kutwa eda na ho ti opese intimi emfree wo kama ema wa be ba ko ebitimi aye ho adwuma any perfect skin and body therapy wo de owura fi a perfect skin wo de can body therapy afo no wo de can body therapy afo no obi abitimi ache perfect skin and body therapy achira kwan a perfect skin and body therapy e ho na wo ba ni abitimi apepa okutwa a ewo ho ewo anim ewo nsa ho obi okrampa anye beto obu ha ne nkwa abde mehye da ete no obu ya tena fro ho ya tene baabi ama ho na opese ntimi enkwa ni nyina no oba perfect skin body therapy betimi ayama kama bibia akọ afa ye ba menuamo ema no so sebi obema betimi agya wo akwa enema edimu pa sa na mekan wo ho siesie no so yeden ye de edimu enti wo ho siesie no so de betimi edimu na aso oba wo futimi air flat otiase oba wo futimi air flat oba se mo afu air kese bebre makase mema ompade a efe mema pade efe into about with me foot me air flat kama opeso of air flat your perfect skin body therapy your machine baby your cool sculpt your lot of machines are you use so it me edi fizzy or fat na wo fumu nyina kama ana it me edi melt fat na fi wo fumu wo funa be flat utimi sampa wona mo ha wo shata ade utimi fata wo ye pa kama enti so opeso of air flat dia oba perfect skin and body therapy ana wa ye kese mo so bo wa ye kese o tunu na compare into obi akese ndi je ni kunkwambo na so be sori kwampa ba na no kwampo kra asemu ha edi so waye kese mu so a ana so ye be ma kwa no waye kese obese enye chete ma no ko na ye kese mema ni na ye kese mu so edi so waye kese abro so a oba perfect skin and body therapy ni etimi aboa perfect skin and body therapy ni etimi aboa ama kese na waye na abro so no yetimi aboa kama ama so etimi den ati maka cho se fa ahomana akahomatofo na se number na egu fidie no so no na frɛ ye ni etimi den ene ntwetwe enkomo afedem to so bim emba na mo pese mo nya good shape mo pese mo form etumi akese mo pese mo totumi akese sa emba na nyina be bia mo form ni nkyere betumi aboa mo any perfect skin and body therapy so wa ma perfect skin body therapy na ko ba fufuro bia wato zikagu ti perfect skin and body therapy ho na oba amya aboa na wotumi anya shape ana so wotumi anya form ama o shape no woto no tumi den ayakese na agina ho kama ama wo enti o fire ho matofo na wafidie nso na o bisa se o me pese me to yakese ebi am bagye me sen na se me pese me to yakese menye den ni nyina oba perfect skin body therapy e betumi aboa kama ama ayakese kama afemde to so akre ye ka akre na se keloid obuni fenze keloid ade ba kwa perfect skin body therapy ye ba ya je ho boso body bebre ya na emre no ntianke ye ba nke bitumi nipa bebre na ba mo be dia dance ya kire mo aye obi a akre adan ho ana se keloid e won ho se bia wo wafro ho se wo yi obodwe se ne ba ye se ade bi na twa wo ne ba ye wo pe ba ade ba kwa ba bi bitumi tu ase na amawa and perfect skin and body therapy for aso ye akre bia da ho bia no aye friends keloid scar bia da ho bia bitimi aden ayi afri ho ama kama ye facial therapy ai sa obu ho ane de odakra wona eni ya dan papa bi obai ensu ewu kwa na ensu kra afri mu ba ekro ne wom aha ne nyina ba perfect skin body therapy bitimi ayi ama kama bibia ya den ho no ayi fat kama next week me ba hela de mfunu ni bia ba na mo ho ma ya ya ma tise ade na timai den ayi kama mo hu kama na mo timai den atu anamo aba afi dem de to so biem ene se your product ahodo ayeton ama skin yefe your perfect honampa body lotion eno ene enko a nipa bia no oba bia na be ma be so utimi sra enko we empo embechi skin nemo maintain no color na mo color na timi ani ayefe kama aye perfect honampa body lotion kama ewo ya so enko dabi ye mfam ma cosmetic shop mwa tu pe bia jira oba mo so first ye agite di ma cosmetic shop afi na idima frase na mo ni ma bi etwagum enti na ye free cosmetic shop no enti oba ya so enko a na oba ni benye bi ato ha pepe ana ye wo obo so toning skin aniti you toning your bleaching toning is about skin any a bite kakra any what bleach your skin use and you toning your skin kakra no so I know your perfect fair lotion or and it toning your skin in kakra kama you afi your shower gels I did dry my skin air fair say bibia my skin kama yi kama ye kasa natural ingredient no and aye your toning oils ahodo bebre na wo ho a oba ye obi a bit me dim dia bo kama afi obi a pimples
chi wani ma fa pimples dey bia make say acne no pimples no e hard wen yi papa papa wani se fufu de ato ago se obi timi nya pimples afọ okọ ni pam ko na ofere se pimples e hawa obo wa e ko naba ni nyina no o de black perfect skin body therapy for ya so ye wo Kumasi Boshen Abraham Junction Kumasi Boshen Abraham Junction Accra so ye wo Osu Akwaje Park Osu Akwaje Park and akota kwade nso ye wo Keten Junction if free bear 17 years ye adwuma no e hosta be am yensan pe ne wo ye ni ba bia bim ento bi se o she bi she kura bia se o se perfect skin oboa nyesa na tie enti no ato beba and ato de offer ma homa to for na me betu dwuna me my phone so ani mutie be kama my we krokro say e my yo so ho ofe otimi so won sisu ye pa enti se opera frame yankasa me number no betimi afre 055 33 12 911 055 33 12 911 and I bet my friend 0272 45 3535 and 0247 300 747. Oh, for perfect skin body therapy, near Joseph. Perfect skin body therapy, I'm here. Be perfect. Be perfect. Ebusia, no me no abonko computer so adwade mra. Your case number 1, what trust. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebini baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Wo medi ho ya pa o ne nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita clinic na wokọ be de heba de min kobie mu ya kwa able be kwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omu da soronku nti message ya de obetimi ahwe me mema sem so kofa mu o medwonso so a meti yawo asane machika sai tutume na me nan so ayetitriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ye sure medwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na meti sane ne fa ne si dwame na mani achi so mi so kura se wan hwa stroke din hu bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop o na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na o ma kira kwan wan Tabita e wo Kumasi Sofolai woni alignment ene die anim hwe e wo Sofolai ene patase kwantempon so enkran so o Medina Firestone Footbridge wa afei o Takwa ene Takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19. Eni Tabita. Ya pomodini. Bishop 75 Enterprise. Empempradie. Komadie. Empetia. Abakonkawa. Nina. Yenisisi yehu. Esibejem. Emi yenimunyam deji. Bishop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace. Earrings. Bracelets. Anklets. Watches. Any space na hodo ni nyina Bishop Jewels yenim ne fretiti wadi somade ho jadada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pia, you want set wo and you want bako Bishop 75 jewelries. What's the word yawari? Who is sooner? Who is Kojimo? A dear pia, a mau pani pem, one sisi muti. The other best was the other bet to home, the other bet to one side, the other bet to 9. A jewelries, dear, a Bishop Kumasi, Yom Room, plot 17. A this year market Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone any mut, a
juara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia abishop wabi mo amopa ne dodo mo atu ene baako nyina say your jewelry dear Abishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Abishop 75 Jewelry Abishop 75 Enterprise dealers in jewelry Abishop ye wonyame. Why you caring? Asking. Hey, middle. Nanda na wote ho a wayɛ stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send mensa ne na mu twetwe me no. E mo aye titiriti. Mentumi pon sorry. Wo na enwanwa. Enwa me fidwom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo ka kire me say. You work natural health for the bidrobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya senketwa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complaining no. Sa wonom 3P a. Ebe jane se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Anase nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratoyi yi atu. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021. Media Negisam and a few union group of companies at the brow. What's so daye? So pese unya asasi bi e dabe bi e kama. Ebraman so sembia anyhow. Na wodi ye wajapa de papa bi. Anase ebia wo aquantium ana wo fie. Ene bia wo pese uto efie papa bi. Anase bia wo pe bia han. E dia ma wadwuma yefo ana wo hogo bia. E union group of company and I make come for Eddie amount. The entire was a what they want to union group of companies so and say. Almost share Jumasi and Yene or Mabaso body or Magia Efa Quentumu and a dance here some dear. Ubia a teacher at the Mawamu. The part of Bia will be a na Ebia vessel to kind. Eco P or maybe to say Canada, UK, Germany, Australia. Na uye Juma, na udi Tia Canoa, Tieni, uye Juma, no Tia Canoa. And one said, Otutu America, now only union group of company, a ding como, now the one Toma, Abo Motiano, Kumasi, and I want to make Kana Bia Asoka, Top Martin Complex, Yane Asoka, National Health Insurance District Office, no, any boat office, no, you want down Krumwa, I want to pay, and your boy, ye, Juma, Bibia near saying, I ning como, I was 0508 584427 and 0508 584426 Union Group of Company ya de wo ko akudura sumbiem ma won so wo de won sense bo se ampa se sei me yo de for Semi for camera some and a mirage medicine. Me say one say nipa nso na me di. Ko be che me si fa me from kro mo fa bi. Hey, ya se kra ni omu. Na ura wen. Ura ko na sika wo di ja me se me fa madan so. Ko fo bia be di from mo fa. Na ne ye. Na mo nti Joy Chem Roofing Company Limited kan. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye di bodan so afanan be bia. Wo da hwase ye bodan bi so ha. Baba Joy Chem for mo Ghana ha. Me so mo Ghana, mo mesi na me ko chem be Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing. Say the good dance so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type here. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Memua Fanebe Bia. Encrine, Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame Bibi Wasoro, Enti Maninsanka. Abode Tinema no di tuno oba mi ntimi kura so wa wutu ayo senior me dey ade adanke ba product ama me ti de bia me na no mu no she danke ba product we dank extra we no ma kwa hututu ni na ebeja senior na misisi nzo misisi and also have problem there senior what to say dank proke okay so we dank proke okay
sisi ya weni na ebeja sa odi ya me sha Come on, do back friend, dank about tonic. we ma bi Minum pa na se na mtumi ni bi. Na mtumi ndan so. Me ye bi no no. O chale me taibo papa. sa Sia. Adam fight to care na so say ko ya bi betena me so ma me jeme ho enje jamene amuja nko na afi ese fifi meto ntimi kwa amfa meto ntenase na so mi hia dan fight to care aboa me pa yini na fi na yeti madame ho ti e fi feti asta to tell boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara woni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adege die nkrato yi atu so what about what if papa bia na mo yi wajina se beba we This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to move to my dear one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. I know, enemy lawyer. And to lawyer, and I show bottom. Master, where you from? Where you from? You cannot follow upon the permission of a chamois as a Nijian. No. If you are coming, if any give us cool capsules. Say yes, you are in the world. So, cool, the do nip them when you now put a mamma and in my window wouldn't give us cool capsules. So, go you free. Lawyer, give us cool capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Meme wadi mfiedu watwede kronkwa na efa give us cool capsules apemfo abata wo mo manufuo ne nkwada wo ne mfiedu mienu nka ho abusua ya maye ho akwaba ye papa ba awia nyamishra ne yere sof mami Cynthia baby o bia ye chiao yakopon sha papa si wo be ma papa bia no na wo ba papa bi di achide edi na chi bona chiri dom said ye nadia yesua ye o kenkan Romans 16 verse 4 Apostle Paul say mechia me dofo Kristo mu Priscilla oni ni ku Aquila omo no mo de wo mo kon to ho maame na wo mo de wo mo krasi media na mu na nya menko ene amaman mu fu mu pimpo our repenti Priscilla ni Aquila yebo mudin e o Bible ekwasem enti ma Cynthia radin shraw papa Cynthia Sompa Nkomo ye be soli nkonwa so 3:10 no me nsa ba pound simedu ye sorry a ye be ko off ye yensie bi o radio num ni asa ba back 5:30 tie ba sa mo fanche na ye pese ye trem na ye trem na utse Sompa no e wa shiri enu wadwuma na engineers no ba be ya mai tie ba ne sa na modi ache case number 1 Matilda Fosuyene madam I no free buy wofenso we complainant accuse brother Kwesi wo watimatim tabuom Kumase eno no so gina court a wati atom order in court Matilda oba mi show isu am Bible mo Quran mo bodu am we focus ya snap de na ape acha me pe Bible ogo ya zole acha me come Methodist yo pede bodi ya me Matilda Fosuyene me cram in some Bible sa sem wa me bekan minitro no kranko a onya me boa me order obapa edia na aba okay ma me da se ewie de hu me ma me ni menua yi wa ha ye enuanu mu nsia ye papa free mo free ma che ni yesusa o ye japade ne ye stores na o si ye 6 anyway but enam se ni yesusa ni nti na asem no e court e ma ye ma me mu di achi mpa che ma me otiwe ne di achi enti e ma no so ye ma me no mu adem papa wale se pa che na me be kana akrafo ma Oware a man nine. In your papa to Pemodi. Boy, but Oware man, whom I mean, a batchman, I may a penny. Oh, my men, penino. Patchine.
ono tiwe me pacho da bi nti ma bi pacho ye pint afoma na ye ensia no pacho de otiwe ya nine ni nyina no me pacho papa kro property ni we ma nine no nti ni anwoso pacho ofiri mu ntam kanya sanga ma nine de zenka ukura nkole 16 kula kanya re okay ma enti ko ba say oye japade na owu na kai na papa free mu no me pacho 2005 2006 ni ache pacho enti e ma say japade no court na oba ko ene eti aware na se e ba se court e ma yesu enti me maami e ka kire se matoda me build ya debi o papa o ware fo pacho o be wo no na ma ni nyina ati awade na se me pacho e mpana za ma no a o mo di kan no de otoso ne ene miensa no mo de ne mpana nti ya nya o wade ba oni o mo wo yi me pacho ma na ye jere ya last one your toss on nana net hour on ye ne wade me patcho na wo ma me e de me patcho me na me di kan me na me ye first born me na di kan na ma me anya ne wade me patcho da bi okay enti ekoba se ekọ course na e na me ma me atam ma me ni e se omuko e de kosi ya ne se e di enti na mo court papa anya real me patcho anya real okay ti de kosi ya ne se yenche edan no na plot nso san wachi be half plot wachi ayere no ma ayere no de omo nkan but de wote aware ase ne de ono ne ma na yese ede eche nti me se cheni ma anse no mutirim emi se ene se wochi na ase ba cho busuafo de no na stores ni ni ana efie ni ni pa cho an e wo fan pa cho wetimetim tabu nti efie ni ni pa cho stores no ewen me pacho 6 about me and say uncompleted and I mean say completed they say when it ya me pacho me ma na no tie ase no na ba no ma na ehwe so me ma na tie aware na so wu ono na yes nke ye ne che ploti eno no aba no manage ne ma na pacho waje adop woni nsem yes on na woni nsem mo papa ye will the man me pacho wanya will am farmer no e court na ye ka se ye no omonche no ene ye na maame ni free na me wo maame ne ba awade eno de ba awade ena wa even se woti wo papa ne wu maame wu ti fi o eden and papa ne man kasa no eni sutumi sana se mi yakoye yo pacho an bia woni nchirem bia won krata bi ekura no kasa de matoda kasa enti e ba se ni se ene e wo se yetu ho anamo na ehwe because papa ye japade a ontimi nka se wo ye real dia ma abanoma there be enti ase yeso etu mu ama no che sha ase ye etu ho anamo no afa de ye kɔ hɔ a ase akwasini pese wo kire se ma me na abanoma ne pese wo kire se ye nka ho ne nka samu ye nyina che se ye nka ho but ade a ye nka ho no utimi frɛ me frɛ otimi ka kire me se me nka de me pɛ na ye ma me ena me se plot was you na meto ama because ade a menka wo de metimi ka se me plot a utimi ka se obeto ama me there be ata na ejina hoyi utimi ka se ata opede ata se me plot ena otoma me ena obi anya de e ma ho bi usi yo eno so a on toy ena de wo so ye na mo kra no mo ne yes but na e ya adwen ye pese ye bono ne ye hu ni se ye ka ho ana se ye nye de ye nka ho me papa japade de age obi na be ka kire me se me ka ho ana me nka ho enti ja me se me papa fie ni pacho stores no de mienu ama ata aha ade a enye ata de e de na de mienu ma ne se omo fama aha no mo niska no ene se ni ata de se ni enti adwene e de ma ne hu se ade a ye nka ho de se ni kwan se ye ba ho bi na mo friend mpanifu anim me pacho na mo school me try de me ye degree na mo school last year so ye se oba Ghana oni Ghana oba ye le ka se ye ni pe pese ni hia obi na no wase mo ba he na obi amfa panyi bi ene nachi ata he no obi amfa panyi bi ene mo ba ammrawe ye e masem ene ye beka o wa brochire kuro beso me pa che South Africa o ye di wa jijin krofo aja pade enso ya na nika o na wo boy wo jino abetikiti sei na papa aja pade ama ba no ma ji hihye mlama wo na mo de ya na dia ya me ba besia na mo de breme eto maybe so amene ne kasai de obeka ne say o maame no kra no wo bewu no ye roma ne ba wu ye no maame san akwa ekowo foforo maame na ye edan no wela masa akra no
asem o ka kire na de papa no de edan ne chesa maame na na me ba cho de bi se court na man ni wo court no de na ruling ben free obai court ka say me ba cho na yesusua enti ma e ne court ni bi ma ne wo de ban wi a maame no ebebe mu de no ye tie de court kai na ye unu de besi na me de bombo crat case na say ma atamo de store no koma afa de me maame na o te ase me papa ne wo mienu omu so ne susua wo omu timi fra ataba ko timi fra atatrete ne say store no de ama han edi 5 years ahwe ne wansi obi na so oba ene emoja sembebem enti yase ya ntena ho ma emoja sem ni nsa amam akira nsa na be fa kwan bi so because they say nipa no te South Africa ye be de ne nya no waba pacho waba yo eba ye nto ye ne me yo na nsam we ba ne de ano hye ya hia mu nyina nyankopon hia mu adwuma pa mo ye ene awia yi ye de enchia kese ebefri Dr. Ba aso ye ediama yahwefo ene yetiefo nyina se nyankopon ya adom na ye ba betra sese ya na adwuma pa ekoso se ya na wo se ye nso ye kan ye ho na wa wuti ya wo hwe wo so ya de na de wato dem ama wo bre wo tete usika nyina ya asano na fe Dr. Ba kire wo se ono ne kuta haban a wo de sa yade wukurumu etu yade ase na wo de wani a kire ho na fe ayaresa tu mini ayaresa adom ne ayaresa haban no wa ba bagibi na fe unipadua no emu adwo sefom enti abrabia ubedinka aje Dr. Ba ye number no na fe wodi wani akire yaso ye ho na wabeje apomudan number ye didi djuma e 0244 988 004 0244 988 004 and you 0244 08 34 82 0244 08 34 82 madam Dr. Ba ye di ne ho nkomo na ye kana asemi ohwe ni ayewu kumase atonsu agogo aban hospital kakraka na esi wono na chi ana obehu Dr. Ba ewo enkranso ye obi hospitals 18 junction ehonso obehia Dr. Ba ho abrani abre nyina se wote se Dr. Ba ye kasa se ya na ade ba ko ena ya na ba nipa bebira adwunum ayewu dompe ena okase ena me mo wahunu se dompe ne kasa ne hiama nipa da sani bia efise nyankopo bo nipa nso obi afira asisi no wu kwa se ekohwe na ntade ade hye ni nyina ani bibi o nipadua no nyina be yira na enso kasa ni dompe ne de obekọ na degu adakamrenum eno kire se dompe no ne kuta nipadua no ewa asasi so enti abrani abre nyina nipa bebere ebre ewo kasa ni dompe ho ayarehwem eno na Dr. Ba nyankopon de na bedan ye say onfa aban ensa me ma me nua ba me papa me wofa a yade efreni dompe yade titiri obi kotodwe yade ede na kadema ni kutapoma no eno na Dr. Ba eje poma na to na fei wa ma wodi unipadua nante efise japade a ye che wo nyina no yade ekum obi no yemfa yade ne nka obi ahoda obi anhwe efise okutapoma kura na nipa na nye poma no eno kire se yade anya de pa na poma na kuta na nya de pa enti wo pese se wugya wo poma to enam kotodwe ana ho ba bi enu ntia kuta poma jese Dr. Ba na nyankopo bo nipa da sani bia no obo akwa eye dwan aposo wo nipa da sani ho no de ye kese pa wo nipadua no eye wu kotodwe na kotodwe no nyankopo bo ne se wo de gregro bi ahye kasa ni mienu anim no ne bema kotodwe no da ne da nyina no onante akasa ni mienu entwi kasa na mere ekọ nanim no na yade defo bi a won de otatre nipa ya aposo eya arthritis yade no ubehu sa bawura kotodwe no enya wura kotodwe no ade na nisa no pa ye gregro na da ni mo no eho no wo kọwewe ni nyina onya wi gregro ni nyina wi a afa na ebi a me papa ebi a wote wa ubeti se wu kotodwe ni mu wi pa asem bi pa na yato agu kotodwe mu obi di asem pa ne pa na chesa astarte ano no obi nso solidina ho a ubehu se ni dompe ni twi dompe na no so ote yaw na fe akofa ohaw abre ni kotodwe enti otra ho de wantement na mato aduro kira mato aduro ubehu se enkoye na fe afro abeso ne sere no enti nipa bebire omo ohaw wom kotodwe mu no ene obuso omo a afro abesere omo sere ha omo ntimi nyomo hwe mame papa eni daso aba Dr. Ba say ahaban die wonimte
no nim yade bia yetime de ahabansa enu ntina sensi a omo mugu ama no ne emi esendi no bro mu fi so kwa brochira yeyi ni peten gina ho a ebi mu ba ko pena ni kotodwe na nya bebre kura de dade na ahye omu de mfisa akwasi broni no aduro pass ye di tu kotodwa ase de woni ho akade bia ba ni nyina ne bewie Dr. Ba ho a ne asawo yade enti wo ba kotodwe na ye wo ya no de watena dem wa chemfinhia bebre wukuta poma no ye tie ahabansa ni afọ kotodwe no ne de ahabana toso ne ya chekere a ade anika ne se ebobo wura kotodwe no makopampam yade bia agi kotodwe na boso akosiesie dompene kase ni nyina mana ye foforo nansa pe yesane ya bo se me maame ananka mfie bebre ni okuta poma a ne ho kire no na afi on na eto abasa enti no behia Dr. Bawa merewafo na no mo bae ne maame fom kotodwe no ene ampe no mo bo ohia ya no de ne na ahia mefo no edem na ho aye nika enti ho aye de enti me maame me papa asem aye kan nyina Dr. Bawa na abenya no unya no ba bia enti so kotodwe wo ha wo mu a fo ani kire Dr. Ba ya so eye na yentu sa ohaw kotodwe no ama waboro sa wakaso a wuntimi mehwe fom kura hu de asie no yempam ni nyina mfiri ona nipadua no enyina yi nipa bebre ebre ewo mo achikase mu da bia meka cho se achikase no ye wo yade ekofa bo ba ye nipadua no ye ne ekofa hawo bebre bedua ye achikase no emra wo nipa bebre wo da akonwam a wonnam papa so no wo behu se ese wo achikase no enti misrarefo ne yetiefo se enye nipa sika ane yepe ba ya ne yepese ye kire bibi ma hunu se onyare no abeboka enti sende se bibia nya ona de wo sole a wo so no ato 3 in 1 2 in 1 2 bedam na de awe TV no afamu ada wo se wachika se misrew ana wo tra akonwa mu a wato akonwa behu se watwene to ata na ne kon da se no ayi eno wo de sa se wachi ana obi wo a wo nante a wonim sa ayesem no ye no achia ne ho be ya kakra wo be chia pa vise nipadua no betimi agina ho ayi wachika se ana wo be chia ayi wachika se enti nipa bebra chia enam se ohaw aba na chika se mu vise oro spinal cord na efra be sisi achi esa afro ba yetiko enti eno na che se ekuta nipadua na ankasa enti e bia ne why mfumso amwanya how ewo spinal cord wachika se mu a eno na Dr. Ba say fo ani kire wona no so wachika se na ohaw abamu no yemfa aban toto so mawo obi o ha ne mpa oda so ne mattress no eno abuda mbalis eno oda so say ane so rapagya na ne muhyem mesrew eni ohia achi mayale ene da fom na fa ani padua ni nyina ato fom frat fakete bi se ona da so eno babua amwachika se na todin se nya sa na de me da mattress so ene na abu akom na so ya na apu aba ni nyina ebefa haw abere wachika se na sende wayɛ mfumso am wachika se ne yade abamu a eno na Dr. Ba se yenka nche ona awia yi se wo wanu adura ya haban ya bibiduro atetena ne nananom de sa yade no eno na abeda ne ho enti u ba yade haban ne toto wachi ne so a awurade Dr. Ba ebu adwumo Nyankopɔn hira Dr. Ba ye fro wo Dr. Ba no Nyankopɔn hira se wa ma anka nipa bebre bubu agufom enam spinal cord nenso ne nyame adawroma bibia atodin enti fu ani kire ho enne ye number ni biem eye 0244 988 004 0244 988 004 Dr. Basa ko nwura mu okote ahababa enne asem wo se menka nche se ensadwamfo no wo de da bia ensa no anu wo de wo so wato mu ntentan wo so wo de wo ya hwenye ewu ntimi nya Dr. Basi jai so pese wo jai de abrana so eye so wa ma ho de anacha se wa ne nsa no eye wo de na pese wo toro fise ne nipa bebra no no nsa na menne wansra nkun so aye ko enso onya huni menim se wo nom tra unhwa hwem Dr. Basi enya wo pedia to anamona bra no odi ahaba bi be mawo ne nsa de se ye die na tene senti wo ba bia kora wonko ho enti Dr. Babwa no eya haban ene yedi ma obi a wonum nubone titiri omo twentampe no a omo anom obabi wo bi no mpese obeje de ma fra aduane mani di se ekimu a onko santampe no biem ensa na wonum onko no biem enti no so Dr. Badiaba se twani na bra na no so yenhwew enda me kache wo se kompo yade ma yesi beye bibiri ende obi nya kompo na se sebe simienu tunu ni sika na nim nyefede a ene ye beye ko wiase nyina de beda na maame beyifo no akore nam na komponent ne eni nyina ye yade maame enye manipa mfiansa ntenetene so ne atenetene wo so ache Dr. Basi wo haban odi begu aduanim ama wo komposem ni nyina no afiri wo so ama nipadua no abayie obi de ye dambo a nipa bebere abobo damu enne nipa bebere kasapa but dam no wom kakra obu a ne ka asem a no de afa baabi obi na no pe wato ya asapo ato amachi
de ni nyina nkosi wawie akofa dade lumba de ayende no ebi afa baabi ni nyina kyerɛ sɛ adwene ne ho aka ɛdambɔ ɛyɛ yade mesrɛw ɛdambɔ nya honhom ɛyɛ yade na bia adwene ne ho aka oba Dr. Ba ho a yɛmu adura yade afrɛ ne dam no ɛbɛti ni padua no wani so ama wo dam na ayɛ hagya wo twetwe se kai ka no ma ensɛm fata no Dr. Ba bɛmu wanya ahotɔ afiri dambɔ mu tie number no na fe Dr. Ba ɛmfa kasa ni nyina emre wieye nanso sɛ bia wo sɛ yɛnkura ɛno nso oba Dr. Ba ho a yɛbɛhwɛ wo stroke yade ɛyɛ yade ka wa ɛyɛ pa mu nyina mo mfa mo ani nkyerɛ Dr. Ba yaso yɛ na stroke na bubu ma me no papa bi amen ne nan ɔtwe na se ama ne nsada ne ho no wato omum ni nyina yɛ ma na dura ni nyina bɛfiri ni paduanim ama stroke na firi ne so ama no nso otimi anante kama yɛ number yɛ didi dwuma ɛwɔ Dr. Ba yaso yɛ ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 083482 me pacha Dr. Ba Okumasi atonso agwaban hospital kese no nachi enkran so ye was Spintex 18 junction ewie makasa wi fa yade ha wo nyina wo abrabom beda Dr. Ba ne enso yemfa aba na nyankopɔ de adom ye ne nsa yade na ewie na wo kwade nipa bebre pati eye ba so ma nyankopɔ hwan wo nshrawo Daud Herbal Clinic. Doctor said diabetes, pressure. I am cruel. Modena coho. Wapone waposudifo. Ehani pajene. Munro. Bema waye mere. Daud Herbal product. 360 capsules. Nini ointment. Jejuma. Daud 360 nini capsules. Osi. Yes, yadie ne sabro na ointment ne de wo kom ne wapon wapos no one idiot Daud Herbal to Kumasi edweso krapa ne kwasem 0241 244 012 faith enron ketwa prophetess febi tu tachere Elizabeth sister yade no upusa wani hawo no ade wa kire amane no usisi eye mama fe hawo mu hawo mama fe obowa ka ho tisiwa to amerika siamro so penro ne bi no kitwa ye hwewo na yi yade kuntan radika ya wani makokoben ehwa enkraso to mantia ku junction obehwe no obo Zakwadi Anaji police station fidie Bogo so American house 0244 583 859 Tabita Meko Sofulai Alarming Ukuyade bia free screening prostate ni diabetes Enyasem ketewa liver etu ase infections na wodi ho hepatitis na mo so ye nipa ABCD Tabita open zet kora Sofulai Alarming ahwe bomoden se obeko na nkramadina Faison food bridge wa wada kopem me da ye chuma ba no popanyimle pacho frey 0202347647 amame umani interest ni emusa no court no de ekosiye panicho amase mu idie abano matimi anya kukudura age ajapade sa no mementi ase ebia ya wele ndi achen Wow, me at the say, Pajo Kamani so kakradawruma. Pajo didn't say, a feminine say, Wakuto. Nana, Okasan will form a feminine say, Wakuto. You, Papa Nona, our dear Mununa, not also saying. Aliano, Nametoso, I will look at anywhere, dear. Nametoso, me and son. You me Pacho Moko to the DNC. Papa knew, no. And I call court, Mamma, a cow. See, oh, yes, say, a day, notice no cobon. And no, not a cabin, why we cannot assume. Timmy said, me a crab was if you want to catch them, say, I can't worry to say, Uncle, ye be more. Ya uncle, na yana, a woman, Uncle Country, maybe 40 days in next one. Omu here be beer. Pacho, mammy say, we call to the assembly boy. Ye, the assembly. Why na kwa to catch you say. Yanko, Nyanko plot on the stone and the enche. Into any acquire no. Anna, why a man catch them say, my friend, why a man catch them say. Say, your store, in your land, and the word to the honey be.
ana so me ka say se ya che store no na nkwala ne nsu to a na ye kwa hefa ne be kwa akoda nti esanka obia ya che plot no a e ma nkwala no so enya bie nti sa no bufo ba ho na me lawyer no so lawyer ka say se bufo abemu dia ene ye nyina ye nkoda anwene ho tamu e be so no ye mna ne sa ne ye meche plot no nti ho no nti etam edu se abufo no kwato ne sata na sesa no so kwakwa so nti me kwa yeso kwakwa so na me kwa no lawyer no ho na me kwa so obefre so kwa so sa nti de chire na yete se woman no so akem since 2005 ma me mache papa na sem na konkon wa 2005 yako katse mon ko chadie wese bi be kan say yes be ni say ayi kwa to go kwa so nti me kwa me lawyer ha wose ko no so lawyer ho nti me kwa tambia na lawyer ka kire me say otu kwa ai okwa kwa so kwa fa no nti na court de ka kire mo say ka kire say yenko che no ma nanti ase anya adwuma na yede na abanoma na timi age ne ma ne sa abanoma ne de kwa de menti ase kula na owuye no ninu aba ko ene di animu e ma me ne atanom ko ho se land na da ho ache ndi se nkura no susu anyinyini enti se ne amehwe ne yancha na nkura ne nya bia o ka kira me se ne nuanom o ka kira me se ne nuane se plot no ye ne dia enti nkura ne ni bi chefa bia wo mu bi wo mu ne hwe na ukunu na busuafo wen na busuafo no kwa de de na menino no kura no anu mu di achi wo court no wono kura na mete se ono so kura wakam eti papa no onye santini ya santini papa no ebusuano wo ye dan wo fie ho na ebusuano ka kire se papa no so yo hene nti so ya dan wo fie ho ne dia eno de omuntimi mfa ma enkwala no na emo land na wo moye de omuntimi maji mfi enkwala no nsem nti se ni ma yenkwohwe no na omumfa no nye de enkwala no nya ne chefa ewo land ndimu na de waye ne ebusua de omuntimi mfa enkwala no ablantie ya wo ya ba no men ono na ne maame de ye ne ho ade no tom peso mo kire se mo maame no ya nya mo ade nti adua no ne ma ne yo mo de ana she na Ghana krempra wale akura japade ya che mamem kaka okay e ba cho me ko me sia na Monday no frame se waba obrey me pa cho ti nkomodidie ma na me pese me hwe na adwena nkomodidie ma ene wo se o nana ne bewu no o maame efri mu no e ko nana ne nsem maame ne maame to nan bi wasema ka chen say entie de o maame ye de e ka na se opa fewu nuanom na ye de eno mo nche stores no asema so na ka kire no but ono so ono no mpese obefo maame asema o ka kire na nsa na woni chefe bia wo maame ka say stores no papa na ensi suro no wo ya banuma na si suro no on say video ne ba na yesi suro no ono asi afa wasi ene ye obi be ka kire ne hu say ye kwon nti ye kwon no ye maame ne step mother no ne ma no ye kwon a omuhu ya na omubu afu ene o se we ba ho bi ma de o de be yes champo mumlemwe amedi asem we di agire di form ko wo mata asem no amana che 2005 and what ke kan manu mare hu se SCBN yeah na sebi o ye de akoda ne be ware papa no nye papa ne ba no na eyemi nwanwa sebi wo teacher ni wo ko school wo teacher ni na wunnim sade we no what wo kura so no wunyini ye wo konya ndie wasa tran na eyemi nwanwa no asem nyina ne se abanoma no woni chefa wo papa ne japade bia mu wakosi store ewo edan no so a asase no eya momo dia enti edan na wosi woso no kra na enya ne dia obetimi atuni da na afiri so se ekọ emremu a ade betimi aka asase mo esem sade kokot so enti no we no dia oni share sade asem kokot so kra manitimi cause boy no na adwen say as what the mration in sembi no dey any oni right whatsoever enu ntino se wote ase so wote eni a ye kamena te ase se ne akoto kan no ewo wonu ni diri enim until se wo kura wo se ne papa no e di amano senya sadia oni even peswa ewo papa ne japadi yo mo polena so me da se kakra metimi aka ne se ye ma me se wa mo
Sabi omo kananko omo ya omo me ya bro saa na metimi aka say omo kuna free mu na asema kodu court na dwapade ye wom na court atimi abu ama mo se monko na monko che na motena ho say de oba na oti aware na say mo fa store no so fa asase no na mo say na mo ja asem ne saa 2005 18 years ni o 18 years ni ana ma me na wonte ase asabio abanoma abeje adwapade na yede aboso enti pajo office mo na muni ho na mo na ma ni si so mame de me kan say ya ma yenua Matilda obi betimi akasa na ala na wonya akire de ba papa adwapade de yenyai ema obi nya dai emfa ko say on papa dia sabio ebi kura na mpani nkwala no monyinyini ebi wa toto proto asisi fie ba o papa dia ya adwapade ya o papa dia de se woko na wo gina ya dai wudi si ho ne mfunso ni nyina ya maame no omo na ma asa dia ne ba ko data mo no na asa abre kura de kasa Matilda kura no wo fie be sen ba munyini ye no mo antimi ani akire na mom ne ye kan se de so maame kan ye no enkrata na mudi kan de court na nya dan a me maame se wa mo be wo bi wo ho nti mo san fa court biem na mama court nti ase ye dwapade bi maame ne ye na krata bi ani oba krata bi ani ho dia krata kwedu be sa dia asem na ko enya dan a mo sa bi se nyame adom ebi afiri mu kura mo de mo ye de ewuraba teacher ni mo wa degree mo ti ase na matena wa no apa no ma de me kan se enne de monya de abepia fidie so se na muni mo enne de mo hu etimo san fa kokko bla no mo frɛ no monya ka pade monya dai monye enya abanoma no enya ne dia se kan se dan ne ye ne dia dia ontu ne dan na mo fa masase na de mo de be no mo fa nye ma me da se ana ma give us some lancer o de boso ne judge me bo fu because asem we kwa no kame kwa de akabeka se court se komunyin frim eye boot me fancy na give us a blame eye boot me na me ka kire wo nanka banoma yem permanent yem nyesa pe adadwe ko trafio sakrafo ne manipo na ekun dia come no problem na wo banoma baby sadi madam concept bena mu yin za no joke bena mu joke yi mu di yam pa mu nya case na mu se me judge of fashion mensa me mema me se ko trafio nya hwe do ebe mo be trafio na ye ko sasem ni papa wu ana ye tabu wabodam na kwakwa gifia boso ye yi pipa ma kwa na pipa ne be hye no agifie na mankura do wo ye kwata no ba no be gifie mema ye mo wale dodo no fetu oh judge e kan no kwa kenye problem ye problem bi na wo di abanoma de wo be gifie sai wo di nkosima wo dodo ana papa no so no papa wo nyi hye ne nim de ne so a hye what for madodo no we say ya junior ye chi yanchi sheni ye di for my givers what I say no we are what sambe me da say be e keka korona no ayedin me dey asem we dey bombo krat because omo ana o ma transi no ma jeja omo ama sa ba no ma no eso South African ti anya dey what is South African ti anya dey give us it is I Pastor Nyame adom na so Antonio Makakre right Janedi ni adaji sure yema etiefo ne ahefo akwa bembrat sompa kasafidi so ene yade nkomo aham ene free givers herbal center asye and so the eba wonim say na wie yetena say dia na chese Dr. Solomon Kwabi ono ene yakwanchefo a oda givers herbal center and so anontine nkomo no we enye pokikraw fire day back ejetua tonkomo pa ena the free givers about center now him say you were 5 products in all na you meshat say the free givers P capsules and I think givers co capsules unse o might say entafo inseparable what one a free back ho enye yi na ene say bia we obema na wo honum na maybe untimi embo adwuma enso ewo empem maybe akoko enso afifirimu unse se bi obi honum obeja nenan no na ayese moja kakra ha ewo wom odia ene so befa givers co capsules ya de se ebetimi enso aboa enya no pe ofa givers co capsules na wode adidwuma no na afenso wode givers P capsules wode anonso
ho na afi aboa ama ene ukọ esnini ani a watimi adi adwuma te se konkoma agya watimi adi dwuma said your person would no enso ebia entene ebia make can forgive us p capsules and I forgive us cool capsules and so a day amawo ema temi fa emema nso etimi efa na nipa bebre adwen say give us yenu no ebia emema nko amakoko ewo yenso there be entesa ema ne bi nso ho no makoko ewo wonso wo your ban so na afi watin kasem enso ewo forma de ohia and give us p capsules and I forgive us cool capsules na afi watimi enso adijuma na afi bibia enso etimi akonkan ade ama na say drum anyway enye de amabobo so no nko ene constipation they say etimi aboa obi ane yam atim adu tam bi honoma so yam atim na udi aduane na nutrient na body no be fa free aduane na wadi no emu no de obroni fa ne say byproduct body ni inhia wase ebabo ntene say kem na sentimi emba adu tam bi honoma etimi emma de wonya de fa ne say halitosis sabio ene ka ne say mouth odoni na give us p capsules and give us co capsule and so ebetimi ayeni na and so a day amount so and afri yembra another two inseparable give us GC capsules and I think give us GC measure and also sono ayade se edijuma and so enya sem ketwa kram na enen se ebia sebio oba nebia na se insuo kakra na se insubone efifiri honom ade eba ebia wanya infection bi ida se unya one be ma bi enya ahyemu ana sempo mejana bia so ana sempo washroom ana akoye enene okwate sa yare na ayade se give us GC capsules and I think give us GC measure the combination of this forces and ebeboa na fe we ya oba esiesie wo na de wo me ne se medical aka say inseparable intisa wo ya no na ho kani enso ye bi ntise ne wo ya bema na se ne wanya infection bia mabobo symptoms bi aso na wo di djuma na wo ye anasa wo girl watimi enso de bi ama no enam se ne se wo kona se ko na se wo ko ono ho a ayade se obesa atimi enso enya ntina ene me can forgive us GC capsule and I forgive us GC measure a combination of me matune din se couples drugs for drugs for couples inti home and so ensem kakra ne bia na utie yen enche bia obesi from Africa mu e bia na radio anyone chan utie Africa na obetimi afre give us herbal center on 0543 222470 0543 222470 na fe wetimi and give us herbal measure give us herbal center beg a pardon and so wetimi ade adi djuma ofra ya ni do sopo ye bitimi and so any wedding komo na fe ba bia benya bi do sopo no ya show ya so na fe wo ba na fe kwan abefa so a give us GC capsules na fe give us GC mixture won so betimi afra no na so dosage no ye betimi and so achewo na for the purposes of education and academics na again last product no mame fan to anim na mention say eno ya friend give us herbal mixture na wonim say nche bia na World Health Organization kuba tan ya won mehwa apomode hu nsam so ade ebetu ja say ope countries or more abibre mam hu say me declare mo malaria free ya there say Algeria sanso and I fake Cape Verde and I feel my air from some Mauritius Ghana and ya there say declare say malaria free na ka say in 3D area joined us and it typhoid no dia se hagen na malaria mpo de ade na de ba efi ne fi no so ye ni bebreba pai antontom na female anopheles mosquito ono na opu emwa we fe ne se plasmodium parasite de egu ye enipa emu a eno enam so ema fe etane into the fe ne se malaria fever nti bon so benya fever na ase ohun men shada intisi wo so wanum enso nshada enda honum ye onante kakra bi na wabre we adwuma kakra bi na fe so mwasa abre asa honam nyina enso aye uboho na sa no se wonya give us herbal measure okọ drug store pharmacy shop bia na so se ope give us herbal measure medra entonton eda ho aye malaria jaundice fever ene yare bia eba ema eye omoje eba ema buye sulu a
ɛne an sɛ okwa na wɔn so watimi agibi na wode adi wodwuma de obeya enso ene sɛ wodidi na sɛ womeya obenom atrema mienu anopa sanso ɛna afi atrema mienu anwumre ɛna afi te sɛ woba na sɛ woba beda ɛno nso so atrema mienu ansa na watimi enso so ada ntiwei enso ɛyɛ nigisama ene awie yɛde every givers herbal measure givers herbal center beg your pardon enso asoyɛ yɛde asomo nti sɛ ne sɛ wotie ya wotie ya otie ya enchebia mesi from na empanifo enso atoaso into be free givers herbal center enso ewa homa trifo so na afa woni ye na dinkomo na aduro no dosopo no waba yaso ye na waba aba bagibo betimi afre yen on 0543 222 222-470 na afi woni givers herbal center and afi givers inu nyina 5 product no watemene na di dwuma ntimpani for yede kasa no ebusi ha yeda si Dr. Kobi ye chia no papa me pa che yo ojo so je na chei di for brache UK ozi ne wankọ adwuma to her life come on iti yeso yeda na si la che yeda si Facebook for ni buafu say asemu edie eye bullshit eye jese eye bullshit mu sabi mu papa ewu ne kwame mu susha 2005 matrawa yenhwe ha ama beno matimi afejapade o sidan wo suru mani tua de odi ho ahye mu matumi ankare na betra hwie se me conference South Africa boga na chese oni me ani ni kwasem eje court na so odi ho na hyenkrofo enwayi mu se odi ho ahye mu me papa japade odi ho ahye mu kwa beso jed on say papa no kakra woni nsem kakra o tu kwa kobade kakra woni nsem na so muka se me se pata papi to bia no yes eti we no ba wo kira de watimi akon lawyer bi and discuss ya nkire no ama wadwene ade wote de no o si abansoro si abansoro papa asaso so wei ata hwe wabeti akira wei mamunye sade no na judge we no yenka mama nsanya nte se ajawuo ane aja wo aja na japade abanoma yempre abuso yempre ne papa ewu ana we yasem ne papa ewu we yasem ne papa tiase na obepre eye japade esi judge we no kula ne senyakopo ya do na se o metumi a yentra se ye ko tu se kabia akokoye eye butu yenkoko blabre ye hu bia eye butu si wajimi ya yesi ejimi sanu wase mfano atebela nkanza no yenchemba bi nkotu esika mo mu no mkokufio sesa ne ma ne yenhwe be ma ho se wonam South Africa ejima japade yejima japade what be that se kotu si yenche ani yenche japade mosi wosi maje we ni ho na we se yempene 18 years na mami woni abne be kasemo a wosi mi mami panyi woni monyam sei wosi mi kata wonim abreye ni abreye jacket no woni kata wonim eno kra na amaka ade na mumu yesa ni shit case asemo a double just wa no tini hwe be kontintimi na mami panyi na wonim asemo akogina ko to ba sekata wonim ya kata woni wodi kwai eni obe wa ba kro no wo be ye dai wudu machi wa ba kro no wa ko ba dwaman fesi na me fa me course what does it mamunya sa na mumu yesu ebredodo na kwase bia tibabia na waka nkwasasem ana motumi ni tumi do yene South Africa ekuro South Africa e pesca South Africa tabobra no abobra obi papa japade ana akopre ko se bansoro kwase akwa momodeni entutu ade honam on ni ekwa so awia na jo bedumienu obone yam wakara se no myane mane otirimirim di for the bien de wo yes na jajaje o ye Say, I will take it 40 years, Anna. 18 years. I just, Miss you go butu. There be for Mimi blemu blan. Yes, and Tomago. A tea baby, I am okay. Mammy out to e, and a crowd babble what I said you would see. Yes, what about prement need to sell? Wook court to a mouth ruling. Someone got a judge is too kind, lawyers to one prow and one. Now by near the custom so as a custom me patcho me the case with me my dismiss it D4 on some what the dismiss what the dismiss because what the and credit here Branad ya wo ye no
Eyesemu kradifo. Church. Ya friend na wonfa. Na ye to ne nkra. Ne kwasem. Wonsa ne me fifio. Ya friend sen. Didi sen. Wahwe. Wonim ne din kula. Abanoma kosi. Akosa abanoma. Sister. Na beda na chimanson. Seze kran. Madam. No more Jeffrey na man sa 18 years. Mami fa course. Just for course. 0551 931 0548 931 akwesi o water boom South Africa boga. Oba ko na na afia bi o. Ujina wa ujeje wa beti kitikiti. Mu ko chemba bi kan sa mu ni. Abano ma mu nyini bag ntontwere pam ni frifi wo. Enye ni me nyane ko to basa. Tada bia mkola no mu na wi fo so frem kakra boa wo. Hello. Hello. Pacho din be bia kasa free. Le pacho yo fama Maria me kasa free boansi. Ma yentie o. Le pacho o ba mo le katani mo mo tira so mo tira mo ki. Yes, simple. La program ni yo ni adrio. Yo. Na papa sama pa katamani we wa pokoro no. Le pacho redas. Me so me dance me de me pastor na case no my bombocrat. Na ma sole akọ because unye serious. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, din baby ao kasa free. But you feel na ya me kasa free aguna ya ko. Yo, yenti. But you me nya me pese me kan say mama ya be wana wakati na nim no. What is the reason why you wakati na nim? Because case when your case wakati na nim. So anything I'm afraid. Na me wa be kata wani na me ma be kasa na me kwa wuti atwetwe. Me ti bi nya sa adwuma no wo me. Mo nkwara mo kwatwe mo manso. Hello. Hello, din baby ao kasa free. Hello. Hello. Ajo din baby ak. What to craft Ghana for? Opia me kabi mamo. Hello. En fane wa ka 2005 aven obe kan wasem. Udin baby akasa free. Hello. 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 Ajo din baby akasa free. Rampa yani prayer na yani abro. Mama ko sisa bombo crat case bi ama yani so. And yani bra bren. Jamal, na me ka si tamale. Yo yenti o. Where boko back. Na where me pa na ujuma on the come up papa nyamisha why. We are nice woman. We are nice woman. Watch the papa. We are bamu ba. Michelle. Yo, me Ramedas, why? Thanks for your compliment anyway. Na me see afraid de Mr. Blefade we be. Hello. Hello. Pacho din baby akasa free. Batom kasa. O kasa free. I think so. Yo buy my yenti o. Batom nyami. Ani numa. Yami sira mo. Maybe I think for Sumulaya Theatre. Hello. 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 Afternoon, din baby ao kasa free. Bacho me diabetes na me deficiency for some Franza. Ai. And so far in the village, Mama, but they put me to almost very passionate. Na mimi wokumase unzo kasa onkranse ebende abeta. Bacho me no me dia some Franza. But only come up with a number to not no passion. Jina suni yemfa number no why? Bacho maestro ni dia yaji producer na free ni sem nyadwuma bia no he no. Bacho ye be free why? Yo, yeah, that's. Hello. 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 How no matter to me no me kakra why. Me no won komo kakra me sewala. Why? The part of no my open number B. No my so freshi. I see Yankumase.
Oh, Now, no man is tested. You know, my mamma has production line. I tell her, Mama, so mammy, oh, Mama. Me only come up, Miss Low. Picking number. Jinaso. That's our Mama. What do you mean? Hello. Yeah, Ali. Mira, how do you know baby I can free? Oh, media, the Tevez, Yentie we. But I'm going to the father, you know, move and one of you know. But 8 years there now, it's like 8 years now. What's now, but the mama this guy was like 8 years in that time, nothing, you know, more. Aye. Then that's about the money to be moved. But 8 years now, they miss here. Where are them? I don't know by now, no matter so if we didn't know the anymore. And one. It's just the most than on the doubt, almost say, yeah. Abandon when you write to me, but the father and the father with you see dialogue. So, what you have done, and that's 18 years, yeah. Man's on over senator, and just a man son with dialogue. There is no doubt that just a man son with dialogue. If you get money in the moment, the airport, then we have what the argument, the run a Mammy, Fusui, Matilda. Uni and all sit down or so. No, me papa, we and I'm saying is 20 and 10 matted to bear 4 years in the Akabu. Mokabo, Munada, you see a decent. About what I was starting at it. Atazen Jay. Me, I mean, Chemo, maybe through offense or be answered to the baby, and I turn a coon and or free. Massam, Mamma, Mobrano, when you are pounded to do. Nakabano Matia and then 2 ben or war. Or the more much. Na mupo match na makaso ni PSC no na echira mo de ye no ana afrem o pasase masem hello din baby akasa free FM tabu akasa free man so yenti akosia ba kwadwo mu nyina bufu Facebook se case ni anoy na we de asem yenti bongo gat woman ani wati atomu kula Matilda I'm going to have any adjective. You know, I couple crazy, was my while I almost a mammy way along with Mamma. I can't say when you have a trainer or the Munya Bibia painting or Modern Momotia Ban, called for the new sooner. Munya Bibia and the Kama, am I right? You, next week, Sunday, you will case be a year call. Of once a cocoa being quite job watch. Din for the Ben Mobile into an watchna. Watchna, how much 4 o'clock near with you. Let them call somebody who himself would give from MP and so. Others, you did for watchna 4 o'clock, Montuana Mon, can you dear demon woman cossim? No, I do fuel back the bee. Macabrania Siabronsa, which when I work with young the minions. 8 movie woman shia. One in an hour tipo to show Lamina and Suniachi for Camla. No crack camera. Namon in the quet to trouble. Maybe you. Hello. Good afternoon, but you didn't baby. I can say free. But the mask, it's your free. Yeah, Joseph. Mammy, what someone my case, not now. I saw what you can you can't know being my family. Put to me also. I can't be a mouth. Now, what can tell me? Very, you say that I see. Last time I don't look like that. Pie Bombocratiampa. Me may woman get my own mammy. I see. Hello. Hello, Mama. Mira, Udin, baby, I can say free PC. Yo, Yentio. Mama, I'm with my power. Amen. I'm with my power, but my power. Also, shut away and no false no shadow. Amen. Let us have no know here. Medasi. Because my man said, oh, my name, now they're not 2 1 more. Was I that you say you don't know that the kind of was on the night you don't. So, if you know the Bava, own and in Tina, Muslim, I'm a born and you know. You and some by Papa, Baba.
Mama see fashion okotoko junction wa ben woni one of mama tade na de kepu asem kito ro ma father kashokwa wa mama menya agro kaba bibi obepam so me kotoko 0543 370005 0543370005 anemichia eye repash fashion Jennifer o Ashtown Guabasa ena ojo enso okokobin station wa abronsan so ono so atiatom ojo fashions yankoi 2 when you was a comedy we hello Mami, na mfla mama te. Akunu amount ma obewu. Se ho bia ne na na ya se gwa me ka se fi de so. Yo yentie. Mami no wa mama koma ye ne ya. Asema enyi ni nka se agi aware o ba ya wo se nkata wani. Bi wani na ni panze wani ni tani mpise kweti amansa. Nanka yenza ho nka wase ma wo se nkata wani na oba ya akwa ma ne fata bone ho. Ya ntoto mo ba mo bono. O ya re bi wanka. Mimi ya bibebe. Medasi eburu. Club members nyina ye chiamo London Becky. Ya papa kwajokuru kwa ebuo kuriado. Ene na na kuya ne mama Estanom Amsterdam so kweje wa ene obapa Christy ene bra Kobroni ena Maryland nso sewa etel ebo munyina ya chiamo New York nso na ma kwatia ma mili ichiamo papa na Ghana club members of Ata Christopher Tejan atami broni ene abusuafo ni nyina nyame hram. Hello me pa chodin baby akasefri Kafuma mi premier mi amidi o bato ma ya de na ya tibi le ka te kwam yo anti bi yentie o me pa cho ma mi no o mi le ni na ye afi so kwala o ma trust amanache inti wo mo take be man na wo mo ne nka ana ma mi no kwa bi ni ko bi na obi ni na no I will be to Aquan. What's in your first steps here? Who drew as a catamenim? You, Media Mario. Hello. Yes, so pretty bureaucrat and room. Hello. Me radin baby akasefri. Ekasefri konom. Yentio. The phone is empty. The assembly says, Mamma and I who you are. You. I saw about 18 years. What you when you and I will cut away anymore. Like I said, I saw one of them over Kajamo. You. I just was one after me, Yanabia, when you see the man. You, yeah, name for me, man, me call it singing almost what you not say me out. Facebook for be a woman in Arjun. This one, Mamma, no one or money. Oh, no, Hello. Hey, you'll be here. I beat you, Mummy. Let us see. Yentie, Mamma, I said, one the day I'm to that I don't a branch and I'm Japan. And you saw never found that. I found it. If I come moment, then I'm a joke with Japan. You don't know what to do. Yeah, that's it. And there's Swami DC. The birthday honorable Samu Fusubachi. Bema Koko of papa. Ishra Oxrunkona, I mean Yabema Dennis Kwakwa. On also no communications. Director Santi Region NPP. On also Nauda. Ishra Safuina. Hello. Hello. Udin baby akasefri. That's why I can't say I come on by his own. Ma me ma ne so na ase romantic. Ada kuma den so to. Yentie we. That's why ma me ni ene de nyokula enye. Ozo bi na bi bayi na kan ni mana ba panyina no me be kase ma obeyi wanim ma ye hu oba ya fi fra ontoma na se siri kuntum prin suku ne so me hu bi da e bi ba no ma no mu fi se mi ye show ya katani penim katani na ne de minim kuntum kuria ye de gu ne so hey ma me se wa
Why you? Dear. Mr. Jeff said he was solid term. Hey, was he sorry? Hey, Brother Jeff. Oh, Mr. Jeff, your chapa. Happy birthday to Mr. Jeff. Ebusia. Yeah, sorry. Na ye free from him. Ye beba 5:30. Mo don't see. Ye NCC. Sompa Nkomo. Ochina ebeto aso. Na dwata de. E maiwa na yetumufu amuntie no. Obi akodi obi. Se nipa ne ye saka wafo ibi. Abaiwe na ma obo pempas. Ensu e yiri na se no. Wo de su oban office di for mentimi. Untimi. Ti se dwade betimi atra dem akranya me nim. Ene ase ko pipe to akire. Ebusuafo. Yes, ole Sompa Nkomo de Ebola.